Svakog jutra svetlost se lagano probija kroz oblake nad malim, izolovanim gradom, koji je bio poznat samo po jednom – jezeru. To jezero, okruženo gustim borovim šumama, imalo je zlokobnu reputaciju među starosedeocima. Ali za one koji su verovali samo u ono što mogu videti i opipati, to je bio raj za ribolov. Mesto gde se moglo pobeći od sveta, uživati u tišini i zaboraviti na sve brige. Bio je to jedan od onih gradova gde je vreme izgledalo kao da stoji. Modernizacija je tu stidljivo kucala na vrata. Ali je selo ostajalo u prošlosti. Ne toliko zbog izbora, koliko zbog navika. Jezero je bilo srce grada. Meštani su zavisili od njega. Bilo da je u pitanju ribolov, privlačenje retkih turista ili jednostavno uživanje u miru koje je pružalo. Ipak, uprkos svojoj prirodnoj lepoti, postojala je neka čudna, nejasna nelagodnost koju je stvaralo. Svake godine nekoliko ljudi bi nestalo bez traga, a svi su poslednji put viđeni kako idu prema vodi. Tela nikada nisu pronađena. Mnogi su verovali da je razlog nestanka bio u opasnim podvodnim strujama i vratlozima koji su vrebali ispod površine. Drugi su smatrali da je razlog jednostavno loša sreća ili nepažnja. Ali bilo je i onih koji su šaptali o nečemu mnogo starijem, nečemu što se krilo ispod talasa jezera. Priče o prokletstvu jezera prenosile su se s kolena na koleno. Stariji su pričali o vremenima kada su misteriozni događaji počeli. Pre nego što jezero postane popularno mesto za ribolov, ljudi su izbegavali to područje. Govorili su da su noću čuli zvukove, duboko tutnjenje, poput odjeka iz same zemljine utrobe. U sumrak magla bi se nadvila nad površinom, a senke bi plesale preko vode. Bilo je priča o svetlima koje su treperala sa dna, kao da nešto pokušava da se probije na površinu. Ali te priče su bile zaboravljene ili ignorisane. Niko nije želeo da se bavi praznoverijem, ne u modernom vremenu. Ja sam bio jedan od tih ljudi, nikada nisam verovao u te gluposti. Ime mi je Miloš i većinu svog života sam proveo pored jezera. Bio sam ribar, od kako pamtim. A taj mir koji mi je pružalo jezero uvek je bio dovoljan razlog da se vratim, bez obzira na sve priče. Ipak, nešto se promenilo te zime. Nestanak dvojice mladih turista koji su kampovali blizu obale izazvao je talas uznemirenosti u gradu. Bila je vest o kojoj su svi govorili, ali nije bilo tragova šta im se dogodilo. Policija je pretraživala obalu, pa čak i delove jezera, ali bez uspeha. Sve je izgledalo kao još jedna slučajna tragedija, barem za većinu. Jednog hladnog jutra, dok sam pio kafu na terasi, čuo sam starog Jovu kako priča sa nekim. Opet je krenulo, rekao je, misleći da ga niko ne sluša. Kada ga je prolaznik upitao na šta misli, odgovorio je. Zvukovi sa dna, vratit će se. Taj komentar nije mi bio dovoljan da me zabrine, ali je izazvao neku čudnu nelagodu. Jovo je bio poznat po tome da se bavi pričama o drevnim mitovima i prokletstvima, a svi su ga smatrali izlapelim starcem, ali te reči su mi ostale u mislima. Te noći, dok sam sedeo na svom čamcu,
U zoni gde se jezero prostiralo u beskonačnost, bilo je tiho. Nije bilo vetra, nije bilo talasa. Voda je izgledala kao ogledalo koje reflektuje tamno zeleno nebo, prekriveno gustim oblacima. Bacivši mrežu, osluškivao sam tišinu koja je vladala, ali onda sam to čuo. Prvo, jedva čujno, kao neki niski, prigušen ton iz dubine. Pomislio sam da je možda neka podvodna struja ili čak zvuk mog čamca, ali ubrzo sam shvatio da dolazi iz mnogo dubljeg mesta. Zvuk je bio nekako star, kao da je dolazio iz nekog drugog vremena, iz dubina u koje nikada nije trebalo zaroniti. Neobičan osjećaj nelagodnosti prostrujio je kroz mene, ali odbacio sam ga. Ma to su gluposti, rekao sam sebi. Samo se umor polako uvlači. Nastavio sam da pecam, ali kako je noć odmicala, zvuk nije prestajao. Postajao je sve glasniji, intenzivniji, kao da se približava, ali z dna jezera. Bilo je kao da nešto dole pokušava da probije površinu, da se oslobodi. Odjednom, voda oko mog čamca počela je da se lagano talasa, iako nije bilo vetra. Prvo, to sam pripisao svojoj mašti, ali kada je čamac počeo lagano da se ljulja, postalo mi je jasno da nešto nije u redu. Pogledao sam prema obali, udaljeni gotovo kilometar, i znao sam da moram da krenem nazad. Taj osjećaj je bio, pa ne znam kako bih to nazvao, kao da me neko posmatra iz dubine. Spakovao sam opremu, povukao mrežu i zaputio se prema obali, ali nisam mogao da izbacim zvuk iz glave. Taj dubok, mukli tutanj sada mi je pulsirao u ušima, a talasi su pratili ritam tog zvuka. Narednih nekoliko dana izbegavao sam da idem na jezero. Nisam želeo da priznam da me nešto plaši, ali istina je bila da sam osjećao neku vrstu nepoznate pretnje. Ljudi u gradu su primećivali da izbegavam ribolov i ispitali me zašto. Dao sam im uobičajene izgovore. Bio sam umoran. Trebalo je da popravim čamac. Nisam imao dovoljno vremena. Ali duboko u sebi znao sam da me nešto odvraća od jezera. Svake noći sam sanjao isti san. San o zvuku sa dna, o dubokoj crnoj vodi koja me vuče prema dole. Jednog jutra nisam mogao da izdržim. Morao sam da se vratim na jezero, da dokažem sebi da nema ničega čudnog. Uveče sam pripremio čamac, uzeo opremu i krenuo prema najdubljem delu jezera, tamo gde sam prvi put čuo taj zvuk. Taman kada sam bacio mrežu i pripremio se za dug period čekanja, taj zvuk se opet pojavio. Ovog puta bio je mnogo jakši, jasniji i pulsirao je kroz vodu, poput odjeka u mojim kostima. Čamac je počeo da se trese, a ja sam osjećao kako se nešto diže sa dna jezera. Nešto što me nije moglo videti, ali je bilo prisutno. Panično sam počeo da veslam prema obali, ali čamac se počeo vrtiti u krugovima, kao da ga nešto vuče. Talasi su postajali sve veći i jači, a kada sam video nešto što mi je sledilo krv u žilama, na površini vode nešto je počelo da svetli. Bio je to odsjaj, svetlo koje je dopiralo iz dubina. Nisam mogao da verujem svojim očima. Voda se prolamala ispod mog čamca, a svetlost je treperila, kao da me poziva. Na trenutak, u tom blještavilu, učinilo mi se da vidim senke. Senke ljudi koji su nekada bili ovde.
Ali to nije bilo moguće. Zar ne? Svi strahovi koji su do tog trenutka postojali samo u pričama, sada su postali stvarni. Nakon par dana, zvukovi su postajali sve učestaliji. Noću, dok bih ležao u krevetu, zvukovi su odjekivali kroz zidove moje kuće, kao prigušeni bubnjevi sa dna sveta. Po danu nestajali bi. Pomislio sam da je to možda samo neki stari mašinski zvuk iz obližnjeg grada, nešto što se kroz vodu prenosi do mene. Ali nakon nekoliko dana, stvari su postali čudne. Riba je počela da nestaje iz jezera. Jednog jutra, kada sam bacio mrežu, izvukao sam je praznu. Ni traga života. Pomislio sam da je to samo loš dan. Ali sledećeg dana situacija je bila ista. Otišao sam kod drugih ribara i pitao ih da li su primetili nešto slično. Svi su klimnuli glavama, ali niko nije želeo previše da priča o tome. Ljudi su počeli da šapuću o čudnim stvarima, o glasovima u noći i talasima koji bi se podigli bez vetra. Jedan stari ribar, Perko, govorio je da je video nešto u vodi. Nešto ogromno, ali brzo je učutao kada su ga drugi ljudi pogledali prekorno. Kao da su se svi trudili da ignorišu ono što je postajalo sve očiglednije. Te noći nisam mogao da spavam. Zvuk je sada bio jakši nego ikad. Kao da je dolazio direktno ispod mog prozora. Izašao sam iz kreveta, obuo čizme i krenuo prema jezeru, noseći samo baterijsku lampu. Noć je bila gusta i maglovita, a svetlost lampe teško je prodirala kroz tamu. Osjećao sam se kao da nešto posmatra svaki moj korak, ali nisam video ništa. Kada sam stigao do obale, sve je bilo mirno. Jezero je bilo nepomično. Voda je delovala kao uljana površina koja reflektuje tamno nebo. Stajao sam sam tamo, gledajući u tu prazninu. Kada sam ponovo zakšao zvuk, ovog puta nije bio prigušen. Bio je jasan, kao neko duboko tutnjanje i same srži zemlje. Bio je to zvuk koji je vibrirao kroz moje telo, čineći da se ceo naježim. U tom trenutku nešto je počelo da se kreće ispod vode. Prvo sam to video kao mali talas, a zatim je voda počela da se talasa sve jakše, kao da je nešto veliko prolazilo ispod površine. Nisam mogao da verujem svojim očima. Moj čamac, koji je bio privezan na obali, počeo je da se ljulja. Talasi su postajali sve veći, gotovo kao da je ispod mene neka ogromna sila. U tom trenutku panike utrkšao sam u čamac, pokušavajući da ga stabilizujem. Dok sam to radio, osjetio sam kako se čamac ljulja jakše nego što bi trebalo, kao da je nešto ispod mene, ogromno i tiho. Moje srce je ubrzano kucalo, a hladan znoj mi je pokrio čelo. Pokušao sam da veslam nazad do obale, ali voda me je vukla dalje, kao da me nešto gura od nje. Panika je počela da me preplavljuje, a ruke su mi se ukočile od straha. Tada sam to video. Svetlost. Isprava sam pomislio da je samo refleksija moje lampe, ali nije bilo tako. Svetlost je dolazila iz vode, ispod površine, slaba i pulsirajuća. Kao da nešto dolazi odozdo. Moj čamac se nije pomerao, kao da je bio zarobljen u mestu. Svetlost je postajala sve jakša, a zatim sam začuo nešto poput grebanja. Nešto što je zvučalo kao nokti koji stružu po dnu čamca. U trenutku užasa stajao sam zaleđen, nesposoban da se pomerim.
Na kraju sam uspeo da se odvojim od jezera i vratim kući, ali to nije bio kraj. Svake noći od tog trenutka zvukovi su bili tu. Grebanje, šapat vetra i to čudno, duboko tutnjanje iz vode. Nisam mogao da spavam, a misli su mi bile ispunjene slikama svetlosti i nečega što je bilo ispod površine. Nisam bio jedini. Meštani su počeli da pričaju o čudnim pojavama. Ljudi su viđali svetlost iz daleka, osjećali vibracije kroz zemlju i niko nije imao objašnjenje. Bilo je jasno da je nešto dole ispod jezera. Nešto što niko nije želeo da prizna. Ipak, nisam mogao da izdržim više. Morao sam da saznam šta je ispod. Ribar iz grada predložio je grupi nas, hrabrih, da zaronimo u dubine jezera i pokušamo da istražimo šta se događa. Bio sam jedan od onih koji su pristali. Unajmili smo opremu za ronjenje i spremili se za ono što će nas čekati dole. Nekoliko dana kasnije, grupa nas je bila na obali jezera, spremna da zaronimo. Voda je izgledala mirno, kao da skriva sve što se dešava ispod. Stajao sam tamo, osjećajući teret nečega nepoznatog, kako se nadvija nad nama, ali nisam odustajao. Znao sam da moram da saznam šta je u vodi. Šta je uzrokovalo te zvuke, svetlosti i to jezivo grebanje. Prvi smo zaronili Perko i ja, taj isti stariji ribar koji je tvrdio da je video nešto ispod. Voda je bila hladna, prigušena i mračna. Svetlost naših reflektora jedva se probijala kroz gustu tamu. Sve je izgledalo nepomično, mirno, ali osjećaj je bio tu. Osjećaj da nas nešto posmatra iz mraka, skriveno, tiho, ali prisutno. Kako smo se spuštali dublje, talasi zvuka su se pojačavali. Bilo je to poput udara kroz moju glavu, prigušeno, ali snažno. Nešto što se ne može ignorisati. Zbog tog zvuka osjećao sam kao da mi srce lupa unutar glave. Svaki udarac sve jakši. Naša grupa je bila blizu dna jezera, a tada je svetlost, ona ista svetlost, počela da treperi ispod nas. Dok smo se spuštali sve dublje, zvuci su postajali sve jasniji, a osjećaj nalagode se pojačavao. Voda je postala gusta i teška i ubrzo ugledali smo nešto. Naša svetla su obasjala masivne, zakrivljene obrise nečega što je bilo zatrpano u mulju. Prvo smo pomislili da je to neki veliki kamen ili ostatak stare konstrukcije, ali onda je to počelo da se pomera. Srce mi je stalo. Pred nama je bilo stvorenje koje nije pripadalo ovom svetu. Njegova koža je bila prekrivena debelim slojem mulja i algi, ali ispod toga nazirale su se grube zakrivljene kosti i crne šuplje oči koje su odražavale naše svetlosti. Njegovo telo je bilo ogromno, sa nogama i šapama koje su ličile na kosti divljih zveri, ali delovalo je toliko izopakšeno, gotovo kao da je nekada bilo ljudsko, ali izmenjeno i mutirano. Onda je krenulo grebanje, to isto grebanje koje smo godinama slušali, sada je odjekivalo neposredno ispred nas, kroz vodu, probijajući se direktno u našu svest. Stvorenje je grebalo po dnu, kao da pokušava da izađe iz dubine u kojoj je bilo zarobljeno. Grebanje je bilo nepodnošljivo.
uništavajući svaki osjećaj sigurnosti koju smo imali. Perko, najstariji među nama, bio je prvi koji je krenuo da se privlači. Njegovo lice je bilo prekrveno čistom užasom. Zgrabio je mene za ruku, pokušavajući da me povuče ka površini, ali bilo je prekasno. Stvorenje je otvorilo ogromna usta, iz kojih je izašao strahovit urlik. Zvuk toliko snažan da sam osjetio vibracije kroz svoje kosti. Voda oko nas je počela da se talasa. Osjetio sam kako me nešto vuče prema zveri. Nevidljiva sila koja je bila prejaka da bih joj se odupreo. U tom trenutku Perko je nestao. Jedan tren je bio pored mene, a sledeći bio je povučen u tamu. Njegovo telo je nestalo u usta stvorenja, dok su mu se ruke još bespomoćno posezale prema površini. Ostao sam smrznut od straha, nesposoban da se pomerim. Bio sam sam. Stvorenje je još uvijek bilo tu, nepomično, posmatrajući me svojim praznim očima. Znao sam da moram da se borim za svoj život, da moram da izravnim i pobegnem pre nego što me zver povuče dole, kao i sve ostale pre mene. Ali nešto me je držalo prikovano za mesto. Možda je to bio užas, možda osjećaj da sam deo nečega mnogo većeg i strašnijeg od svega što bih mogao razumeti. Započeo sam uspon ka površini, panično veslujući kroz gustu hladnu vodu. Zvuci grebanja i urlanja stvorenja pratili su me sve vreme, postajući sve tiši kako sam se približavao svetlu iznad. U trenutku kada sam izbio na površinu, osjećao sam kao da sam pobegao iz pakla. Noć je bila mračna, ali spokojna, kao da ništa od onoga što sam video nije postojalo. Međutim, znao sam da je to samo iluzija. Nisam bio jedini koji je video stvorenje. Kada sam se vratio u selo, ljudi su počeli da pričaju čudnim nestancima. Ribari su prestali da izlaze na vodu. Niko nije želeo ni da priča o tome šta se desilo ispod površine, ali svi su znali. Zvuci su se nastavili, grebanje i povremeni urlici mogli su se čuti noću, a svetlost je povremeno pulsirala ispod vode. Ljudi su počeli da odlaze iz sela, jedan po jedan. Oni koji su ostali, retko su izlazili napolje noću. Meni je najteže bilo nositi se s onim što sam video. Zver sa svojim praznim očima i deformisanim telom postala je deo mojih noćnih mora. Svake noći bih sanjao kako me vuče nazad u tamu, kako čujem grebanje i osjećam hladan dah na vratu. Nisam više mogao normalno da živim. Zver mi je pretila, u mislima, u svakom zvuku vetra ili škriputanje drvene kuće. Na kraju, otišao sam odatle, ali trauma je ostala. Tajna jezera i stvorenja koje je ležalo ispod njihovih dubina ostala je zakopana. I dalje se pitam koliko dugo će me zvati, koliko vremena imam pre nego što me nešto opet povuče nazad u tamu.